Morris ma ia Fizi. Ia família ni Kiak. Família ni Kiak ina naman fai malu hau nia idade fuentina rua. Mas eu agradeço também ao minha avó mani, a minha pai, nia pastor. Nia pastor ni be mainira ina naman fai malu ama nia halamanitan. Ni be nia mos hela ita tenona dalam kultur timur anisan. Panir nia to halamanifon nia oan sira ba palifatin selo. Ni be avó ma hakia kami nia pastor nia langsung hari fundas ni be metin kono ba nia fiar. Mas be tempo ni ba se kik ita tene ia fatin mamu kia fon lara tamba apala iha família rahun kanek bot mas ke hau ni abo ni hakasa na tu hanorin hau didiak mai be hau ba buka insan ita nudar oan ama apa den ne la diak ita den hau koko lai foi na belate la bele hau la koi rona de be hau começa ransu malo colega sira fuma hemu buka atu ema bele apoio hau tamba hau nia fuan laran kanek bot au buka kolega sira tu fu apoio ba hau buka feto nebe susah roituan ona kardunia temu nebe hau seki mai be hau la lua buat tu nebe hau nia avong hanorin hau ami biasa kalan tuku hitu nia dan label falta iene ya imi sekolah ga serius fatin tuku hitu ita iene ita kultu antes kultu antes nia fo maromang ni telefon ami tenki dekor semana tenki ia escritura phone selai hetan baku domingo ami mos tenki ba igreja loror tomak nia pastoran san missionário nia mos ami ba da dersan hani ne ba kalan mos kulte ne ba filofal ne be haula halua ia tempo ne be au fuma au hemu au se noin filofal escritura ne be au ni abo hanorin hau ya liu ia apostolo nulu senhat haula fofolin ba honia Morris hansen honia Morris la bali se karik haula alo maroma ni obra lembra filofal ni be maroma começa boca ni fone e tempo ni be au SMA e tempo ne na kukunduni au fuma hau hemu hau mostama hansen tabelania organisasi lara Morris la diak duni mai be tempo ni ba maroma começa boca ni fone tem que filofali selai onia Morris sai atrium nebe ia 2005 au tama ia igreja ida basicamente uma Assembleia de Deus tempo ni ba hau entrega hau ni Morris filofali ba maroma